Kuringana na riboti ya muthenya wa ira ya bengi ya thi, bururi wa Kenya wambatirite makinya 5 nginyagia namba 56 thiini wa thi hari uhuthu wa kuigithia na kuonjorithia. We have moved 80 places since 2014 to this year's position of 56 globally. Ona kuri uguo maundu makoneka gukorwo mari na utiganu kuri ya Kenya. Riu makigweta uigithia wa guku bururi-ini guthie na mbere na kurituha o uria matuko maregera. Kiuga ohoro wigi liquidity ni iragite gucia ni uraririkana hindi turari na issues ya governance gukorwo besha ni maregire ku receive kana ni ciakire gukinya within the counties ugakiria rise besha ciothe ci na treasury. Isaac Kamau ni murugamiriri munene wa kambuni ya Bushline Properties akiuga igithia makoretwo magitungana na maurito kiondorita. Kurathia okora kwina kambuni ndirihite andu mieri 3 kwina suppliers akura mera bado ni guthungu mambo imeharibika. So riria tuvece twajia guka ri ona tutirarugama moko-ini wathi ugakora tuvia turaingira ututengeretie kuria bills irari kora bengi cina apps thini wa thimu uguo ni gukinya handu na cieheria andu aria mandikitwo ku tellers. Ona thegi ya bengi ya thi kugweta uhuthu wa kwigwatira ngombo ta undu wagirithitie wonjoria. Bisha ya onjoria ni mugaru na riboti ino kumana na uritu uria ukoretwo ho nigetha muonjoria egwatire ngombo. Ria thirikari irakomba muno within the economy ni gutunyaga kanya gaku we na nie na mundu uri ungi withi gukorwo ena opportunity ya guthi ku access the similar credit area thirikari iroya tondu guthi ukore financial kana bengi ekuona kabahe thirikari tondu thirikari ndiri security irabatara na thirikari ndiri handu ikauga ati ni kumu. In that case ikombesa ciothe cigukione thirikari gake barari ithuĩ turenda kuruta tubiacara kwendia nyanya na waru ri tukuruta mbeca. Nario riera ria uigithia rikoneka gukorwo ribacite ni itũmi itiganite undu ria cungiriirie umithio wa igithia aingi gwikururia na njira nene. Handu-ini ha metha ya Onjoria ya Kameme TV ritũra kwa ni Bataru wa Mwangi.